Hello. Voin consider to chapter work and energy di chapter hakan lu to na khada khan work bi ki consider don ni chuan da headline ron dang hian work ka chuan consider to work ka concept te a unit yes a unit mo chuan positive work negative work la zero work ti consider don boka hemi ba ka hian akai noi numerical strength kha karon tar lang don bokani chuan introduce to work ti hi mizo tong asap tong point chen na thok ti hanga sai fi theda amaro chu physics a chuan in it has a precise meaning mumal takan ya te ania physical quantity nia length te mass te kan te theng to kan work hi lo te ve the ni trong kam satlia ordinary language kan manang chi work ne khane ang che lo dewa te the dan kan zer don ne masaber work done ga de chu work is done when a force moved an object through a displacement in the direction of force ela hi poimo direction of force ela hi he alai alem hi lo en ula he object hi ela hi an nor peta de force f hian chuan sorry anor peta a he force hian he object he de nor peta akal pay thui zong kha s and tani displacement kha chuan work chu thi kan define tani force le displacement multiply chuak kha w equal to fs w ka work soina nia f ka force s chuan heta poimo de ko soi chu force le displacement khan direction ang force displacement chu hela arrow hin entira displacement chu hela arrow zok ki hela hi chu a sort force kalzong khan force ina hoi zo tho kha he object ina kalzong khan iveta kha force the displacement and direction and khan work to force the s multiply chu khan ta de now this is what you have to take down in your notes a unit a hian a size of work hi joule kanita he hi in la fe ngai lo ania chuan 1 joule chu 1 joule cho to chu en le da he w equal to fs ta w equal to fs alo ta a 1 joule chuak tur chuan he 1 ve ngai force unit chu newton ani ta displacement ka meter mo so 1 joule kan hi omje chu 1 newton meter ti ani 1 le 1 multiply ka 1 chuaka so 1 joule means 1 newton meter force newton khat khan object ka meter khara thui tol tir ta se chuan a work done chu 1 joule 1 newton meter ebo 1 joule kan ti kha along ni ta ni kha a unit kan hrele ta a heta hian poimo tak kan hre tur chu w equal to fs ani hian ta hian in hre tur chu s is 0 ni ta se s if s is equal to 0 w chu ngelo thleng don f into 0 to 0 tholo chhok ta ni omje chu thil khan nor vak ta la force khan apply ta la chemi lo ta se displacement ka 0 si chuan ha ve viau ma la work done ka 0 ta ni helai ta khinia tongkam dang nen ang lo kon ti lai chu room ai thua le khai zir char lai khan na thok an ti che ni chung de chuan ma se physics a chon na thok khai ni lem lo ni acha chu engma displacement om lo kha chuan in work kha na thok kha om lo thil re lo phurta a tui lo choi ta a begi lo phure local wang ta kha te jon nai thok ani displacement kha om ta displacement om lo kha chuan work dan kha om lo ni tuna kan zir tu chu work kha ka se do khan positive te 0 te negative te om ta khami chan chin kha kan ziran positive work chu ni chida kan se do khan when force and displacement are in the same direction and the object move due to force kha te chi heta hian he milema hian me cheno pang hianin he toy car lem hi a hnuk ta force kan ti hian ni hre tur chu machine atanga chuaka chuan push emo pull hi force an ni he pull ta force apply ti na ni chuan car kha
force lam direction phe force le a direction a khana ron cheta displacement rom ta kha tiang chi kha positive work kan ti chu ni a ma kan soi to hong chi kha boli lo pet ta mo boli pet ta boli pet chi khan I ke khan force apply a bol kha I ke na pet a direction siama khan bol kha kalta same direction with the force from your foot I ke tanga force I peng chi khan kami direction a khan bol kha kalta kha tia khan work done kha positive work kan ti ta ni apa ngai khan ya he cho all ber chi ni W equal to Fs ta hian poi model chu F le S in kar a hian angle om lo angle between F and S is 0 degree. Next, negative work. Negative work too when displacement is opposite to the direction of force. Hello weightlifter hello entala. Weightlifter hian away da hian choi kang ve takna an choi kan an tumta force ka chungzo na choti da ni. Force ka buat ni ya. Ma se choi zo lo he ta thadai ta ni away da kha. Force ka de zo na chho zo ni ya displacement ro chu chuk zo na dei. Kha ti khan negative work ani. Example dang se longa car hi alo lir ta kong chuka chuklu tuklo antina ti din lo tum ta ni car ma khai lo dinga I thei pa top khani lo nam ta force khai apply ni ti zo khan force khai apply ni tir nan ma se car kha aron tol zel tho nang ma chop khan nang ma kharon nor hial che nang ma poi back fruit thu ke kha slip char char ta ni a skid char char tan kha ti yang khan I work dan kha negative work kan tiang chi chu ni. Okay. Next we have zero work. Hey chu ga choi to khan ni sinang choi to W Q F S kan ti ta a S kha 0 chuan W kha ti hi lo kala W kha 0 chok ta ni. He lai pa hi he bang hi anor ta vak ta a mai ro chu he bang hi a chemi a lova mo a chemi a lo he bang hi force kha chu om ni force kha chu om ma se displacement kha a 0 ta the bang hi cheta e si lo ha view ma se work dan kha a 0 ta ni le tuna W kha I mean force kha om ta ni force is non negative te force a om chuan displacement po om non zero te tem ma se work dan hi 0 the dan om ni chu chu kan 0 lo kang a right triangle ta A B C this 90 degree then angle C kha theta lo ni ta chuan theorem kan zir do khan sin theta chu AB by AC kan cross multiply chuan sin theta le AC multiply nga AB le 1 sin theta no 1 AB is AC sin theta lo chok ta ni chuan cos theta ti vele ta da cos theta ka BC by AC ni ve thung ta or BC kha AC cos theta ni ve thung BC kha AC cos theta helai hi AC sin theta ni ve thung ta ni now helai hi enge om zia ka ti chuan a chang chuan force le displacement kha loin ang lo thin ta ni khatiang huna khan thil mak de lo thleng don ta force chu dan kha work chu dan kha formula dang man lo ngai ta ni now etia ti lo hian ABBC ti lo hian hming thlan kha lo nei ta ni tian chin chelo e theta adjacent mi che o theta opposite mi che kha sin theta kan vati me ta le si sin theta ala a hypotenuse le sin theta lo chok ti da ni chu chuan adjacent a kha chuan a hypotenuse le cos theta ka chok ve thung now helai AC hi antinan hypotenuse ta h tingan zek thin ta antinan h lo in ta se BC chu h cos theta tina lo ni me ta AB ka h sin theta okay le he lo si resolution of vector si tu la gan mang tang kai don ta ni hela hi lo en tai la tu na ta hian force kha kal ta ni F kha
force direction khe ti zong hena kal ta displacement khe ti zong hena kal thung ta ni s chuan force le displacement ikar angle kha theta ni ta ni okay heta hian work dan kan chu thle don work kan chu dona work chu kan se to han fs ani kan ti to ni amor chu fs kan ti rule khan fs kan direction anangai kan ti to kha now he force kan phel dar ta kan phel dar dan chu helaya le heti zong hian ta ni chuan helai force zong zong kha s ne na direction in anglo ma se force kha helai hian kalve om ta ni chu helai kalve chu ni chin kan soi tang khan f cos theta helai hi f sin theta ni ya Rutiam tero vectors rare trigonometry ka poi mo je lo lang ta ni vectors rare direction nei ho rare kha chu ti hian a trigonometry man khan a chantir a phel dar zel theta ni cos le sin khan mo chuan heta hian wa ka chu khate kha local ta fs chatli ni to lovin s ni na direction ang chau chu helai chau hin ta ni he cos theta kha f cos theta le s ka pun tir tu oh f pum pu kha chu pun tir thein lo asan chu f pum pu kha chu direction he lam zo na kal ta helai zo na kal chin kha chu f cos theta ni he di zong kal he di zong de point de trina chang chuan I'm sorry what's happening oh di zong kal hi f sin theta tho ni f sin theta ka chuan na thok mi lo achan chu s ne na direction ang lo s ne na direction ang chu f cos theta chu khani ta chu vai ha tigan w equal to f cos theta s or w equal to fs cos theta hi no da ha je thala tur ni work done kha force the displacement kha an direction an lo chuan work done kha ti hian lak tur ani oh work done formula chu fs cos theta nya ta hian theta chu angle between f and s atiam tro ti khan amma kan soi te kha he na ron soi digle ta vek ta ni and tir nan negative work kan ti te kha an direction ang lo ti hian kan tiang chi khamo force di hian kalta se s di hian kalta se ani car angle hi 180 degree ti na ni ila angle hi kha w equal to fs cos 180 degree lo nia chu w equal to fs o hi kan na zir thling chia lo mathematics a khan cos 180 degree hi minus 1 a chhuak kamo so w equal to minus fs ka lo chhuak ta ni chumi omje chu negative work dan ti nan ta ni now kan zir china om to thil poi mo de pakhat chu to na kan zir to 0 wa ka tho theta kha 90 degree in ta se if theta equal to 90 degree w become fs cos 90 chu w equal to fs cos 90 and 0 to kamo so w equal to 0 oh force ka ti hian kalta se displacement ka ti hian kal thung se ani current ka 90 degree force le s ka hetiang ni chuan work done kha 0 ti na ni chu chon a tir ber ka soi kha positive work pa ngai kha chuan heti hian om thung ta mathematics kan mang le lo loang force ka ti hian kal kan tia displacement bo kha ti tho hian kal an direction an chuan theta kha ni ka angle kha 0 degree ti da ni chu w equal to fs cos 0 w equal to cos 0 kha 1 a chuak sia in that table khalo en le ta wala mo so w equal to fs he chu tir ber ka soi kha ni force le displacement and direction an chuan w equal to fs a direction kha opposite chuan 0 chuak a direction kha ai opposite chuan minus 1 a chuaka negative work a direction kha en current kha 90 degree in chuan work done kha 0 ni now we'll give you an example. This example is a bit difficult to grasp maybe. Circular motion here.
ti zong hen force akal thin ta a displacement ro chu tlai ta ka chuan a tangent join akal kan ti kha ti zong hen akal ta ni yes anh ka hi 90 degree chia hetianga hian work done kha fs cos 90 means 0 lane tha hip ta tha kha calculate ta ni kha ta khan force chu om nge me ni ma se force this placement kha anin perpendicular zela wangin a work done kha alo 0 ta zela ni thil vir kwal trim trima kha 0 work chu lo ni le ta ni kha poimo lu tu ka ni kha formula kha thekin lo to w equal to fs cos theta e hi kan zir chhuan ni a heta hian theta hi it is an angle between a force and displacement okay le chot chi kan chok chinang a porter lifts a luggage of 15 kg given ti ngai la 15 kg ti chuan mass a pe ni mass ka 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground 1.5 meter displacement ni mo calculate the work done by him on the luggage ita thil choi sang zo soina ta thil chho zo chu wangin force kha weight ni don ta acceleration due to gravity ka man ngai g kha apelota ma se 9.8 ya kan nei to ne chapter ma sa kan zer kha 9.8 meter per second square he hi pelo ma se g chu he assume zel tur thil chho zong chi re re chon he man bok tur ni le force kha kan chu chok ta f equal to mg lo nya nga ma ya g gives us f equal to 15 into 9.8 enzyme na chok le 15 into let me just use my calc 15 into 9.8 gives us 147 decimal lo newton a chok ta ni chuan work al chu leng work chu fs aneta a chu w equal to f is 147 into x is 1.5 gives us 147 into 1.5 223.5 lo chota ni a unit ka work chu joule kan ti to kha capital J this is the answer